Imelo uqala ukunotha khona ngelinye ilanga uzokhotha njengoba ngirecite ngipromote ukuziphatha ukuzirespecta nokuzotha ngidimota ukuzirate greater njenge-creator yehlika kuleyo escalator ne-aviator uzoregreta later sezikunetha setha musumata dadewethu ngikidlele ngiyarecita njengoba ngirecita tha impela uqala ukunotha khona ngelinye ilanga uzokhotha yazi kumnandi ukuziphophotha gqoka iziketi ezithayi uzikhatha zibe shorta khona uzobahotha njengehitha u-attracta kodwa-ke lokho attracta ungaletha namazo-infecta ngengculazi engumpetha kwezokuletha ukuntsontsotha nokunkeketha ikumpipitha ikunqanqatha ikucanhatha uzubematha bulale hospital lemashidina brighta odokta namavizitha bekumaketha bethi you are getting better kanti bazothi besitha ngale nje kwekethini inkonyana ukuthi buchitha lenyanga seyiqaleza kuchutha zakuthatha kade zenza iphutha zathi yizitha ziyakuthakatha kanti wena nje bowuhlulwa ukuziphatha ngithi lokho attracta ungaletha nabazo-impregnata uzomitha bese uyabeletha before the right time muthi uyachitha uya-abotha uhlole ngephutha likadokta dadewethu ngikindlebe ngiyarecita njengoba ngirecita tha impela uqala ukunotha khona ngelinye ilanga uzokhotha usungahlala ukati hutha bayakulanda bayakuletha bayakutransforta ngey'nhlobo zey'moto bekuthutha bali-olendivithetha wena uyaliphotha bekuthutha ngama-Toyota ngama-Jetta ngeziprinta ngisho-ke nangezikutha bongosayizi namasentimitha uwena seyafitha basuke beyogingqagingqa lezo zikhotha ngithi ibhenge yomile uzoyikhotha obomvu uzowotha uzomitha bese uyabeletha before the right time dadewethu ngikindlebe ngiyarecita njengoba ngirecita tha imele uqala ukunotha khona ngelinye ilanga uzokhotha usuwahlala uthetha ufletha ulisitha ko-Facebook no-Twitter bonke bayaku-invayitha bonke uyaba-accepta esekuthi-ke ngoba uyithatha kancane usuya-updata istata so uthi njema I can't wait to meet abantaka basafuna ukukhomenta sebaze bawetha igama bathi women eater ekhaya obakhutha bayeqhinya bathi awadokta ise-university yakomplita abazi wena lapho uhlalela ukuvula amatha ngusuwaze wafana nomqwezi nje ngokusweli etha mamajita wonke ayakudata akhiphele ama-movie theatre ekuthengela amabruta lifruthi namasarita ekumanipulata khona kuzoba lula ukuthatha lokho bekwa-attracta uma eqeda ukuthatha awasezuthetha azobe sekudilitha ekuforgetha eshaya eqitha enganiphela azobe eqeda kuchitha ayongaripitha ngithi eshaya eqitha
phela zobeqeda chitha ifuture yakhe sizayiterminate am-infecta dadewethu mnika indlela ngiyaresayitha njengoba ngiresayitha impela uqala ukunotha khona ngelinye ilanga uzokhotha shayitha la shayitha watha ngithi uprofetha batha kekho zo-interpreta kodwa babefuna ukukutshela nje ukuthi uzoba ne-future brighter uma nje uzoziphatha uzirespecta bengibhala inkondlo erayima ngotha hayi ngoba bengifuna ukudunga njengerayitha yenkondlo eshisa izikhotha wena nje bengifuna ukukumotivata nokuku-activata kodwa ungeke nangengozi wathatha ama-decisions ozoba regreta later dadewethu nika indlela ngiyaresayitha njengoba ngiresayitha impela uqala ukunotha